вот, может быть, Равза ханым не болса әйтеп җибәрер да. Яшь вакытлары иде шунда. Шул сәхнәгә чыкканы бар, пятачокка. Анда Hayırlı kardeşler, bugün bilgili bir muhturla, bir savaşlı da ken, Muhammed Ağabeyimiz yok bizden bile. Kızınçka karşı bugün, o bizde varımızda bugün çeşitleri, bir zor rahmet alan. Kişi turunda bir, şimdi eğitim var, kişi kite jırı kalan deyip. Muhammed Ağabey bizden jır kibek, bir manlı yokta jır kibek isi bizde kalır. Allah uşsa. Hatırlayayım, bizden yaş vakitler bu fotografiyada eski düştü. Bunlar fotoğrafiyonu ko'rsatasiz. Gafı ettiğiniz. Yaş vakitler bilgili, ben Moskov'da 83 yılda yaşay başlagan idim. Hem şu yıllarda tanışkanımdır da indi Muhammed Ağabey. Onlar Reşit Vahap keçelerin uyuştura idiler. 84 yılda ben Moskonsert'ta işley başlagan idim. Şol yıllarda bundan bir 35 yıllar ölik bolğandır indi o. Hatır, anlaysızdır hazırda. Nedir, yaşkine Kazandan kelgen bir jırşeydim ben. Әйе Хания да бunda mərhum. Başasından yazın. Хания mənə Vəlit yılında Şol yıllarda Moskonsert'nın юбилей konserti oldu. Teatr estrады. Anda zor artistlar, Abzon, Толкунова, Бабкина, тағында Ирина Ротьевалар, Мосkonsert'ta işlеген бик зор yıldızlar катнашты. Шулар белән бергәләп миңа да чыгыш ясарга туры килде. Мин бердән бер татар кешесе идем ул концертта. Кем уйнаган иде менә төрле милләт анда бигрәк тә безнең яраткан милләт вәкилләре бит инде анда яратканны кавычкага алам инде. Менә шулар белән бер рәттән концертта катнашам һәм мин уйламадым да залда бер генә татар бардыр дип. Ул бер татар Мөхәммәд абый булды. Каян белгән ул концерт булганны? Каян белгән анда минем җырлаганны? Ул шунда килгән Хава белән. Һәм миңа шушы концертта менә шушы зур кешеләр арасында ул миңа пакетын бирде. Минем өчен беләсезме, шул хәтле рәхмәтле идем мин. Бер генә кеше мине ишетте һәм мине якын күрде шушы зур залда. Мөхәммәд абый чынлап та бик җылы җанлы кеше иде. Якты кеше. Анардан без тәнкыйть сүзләрендә рәхмәт белән кабул итә идек. Чөнки аның тәнкыйтьләргә хакы бар иде. Тәнкыйтьләгәндә ул бик итагатьле кеше иде. Бер кайчан да кешене рәнҗетмәде. Туры сүзен әйтте, әмма рәнҗетмичә әйтте. Шуңа күрә аның дошманнары да юк дип уйлыйм. Дошманнары калмады, аның турында бик якты, җылы истәлек кенә калгандыр дип уйлыйм. Һәм менә мәктәпкә дә аның Bizden Мәскәүдәге татар мәктәбенә дә аның тарафыннан тәнкыйть сүзләре ишетергә туры килде. Һәм килешмәсәк тә без аңа ачуланмый идек Мөхәммәд абыйга, чөнки ул эшне белеп әйтә торган иде. Ул мәктәпкә килеп, мәктәпнең хәлен белеп, безнең хәлне белеп йөрүче кеше иде. Чынлап та ул халык өчен тырышкан кеше. Үзе өчен бер нәрсә дә дауламады ул бу тормышта. Безнең бит кайбер кешеләребез бар, күп сөйлиләр, күкрәк кагалар, мин милләт өчен хезмәт итәм гомер буе дип. Әмма шушы хезмәт итү юлында төшкергән эшендә акча сораган кешеләр күп. Хәтта бу акчасы булмаса да мәшин акча китә ул. Әмма Мөхәммәд абый андыйлардан түгел иде. Мөхәммәд абый үзе өчен бер кайчан да файда эзләмәде бу эштә. Урыны җмакта булсын, рухы шат булсын Мөхәммәд абыйның. Һәм инде менә шул форсаттан файдаланып, мәктәп турында сүз чыкты икән инде, әйтәсе килә. Балаларыгызны, белгәннәрегезне, татарларны өндәгез безнең мәктәпкә килергә. Чөнки безнең мәктәптә хәзер татар балаларының саны кими бара. Бушлык, татарлар киткәч, анда бушлык барлыкка килә. Шул бушлыкны башка милләтләр тутыра. Әйдәгез менә 20 ел элек ачылган мәктәп, шул мәктәпне ачыр өчен күп генә еллар, 45 елдан башлап татар кешеләре, күп кенә кешеләр, олы кешеләр төрле бусагаларны таптап шул мәктәпне ачылуга ирештеләр. Һәм 20 ел гына хәзер ул мәктәп ачылганга, инде бетүе дә мөмкин. Бетерми ул мәктәпне.
кардәшләр, әйдәгез, үндик үзебезнең Мәскәү татарларын шушы мәктәпкә килергә, балаларын бирергә. Бушка китмәсен иде бу мәктәпне ачкан кешеләрнең хезмәте. Әйдәгез, булганнан файдаланыйк. Безгә хөкүмәт биреп тора шундый мөмкинлекне, балаларга тарихны, телне, җырларны, биюләрне өйрәтергә мөмкинлек биреп торган вакытта, без нәрсәдер эзләп йөрмик әле башка җирдән. Шуңа күрә инде менә хәзер Мөхәммәд абыйга багышлап нинди җырларга да белмим, мин хәзер монда килгәндә хәзерләндем инде. Уйладым, төрле җырлар баштан үтте. Хәзер беләсезме, аның истәлегенә бер җыр җырлыйсы килә. Кышкырамагыз. Кышкырышның салдырты белән әйтеп бар булады.
Muhammed abinin işçiliği, onun hizmeti yuvalmasın için tadında bir gene kuplет жырлап өтесім келе. Міне бұл балалар квартира турында сөйлегенде еске түштеле, ол квартирада мен де қонақта болғаным бар. Шуны айтасым келе. Еске проспектта. Bir gene kuplет Гаярауи айтты акапелла жырларыңызда дейді. Muhammed abinin сөздері болып қабыл етіңіз аны. Tatar Maktabi'nin direktörü de olan bir zor rahmet. Hani Rif Efendi bir iki size aytırgatiş da söylü sahneye. Hayır. Hürmetli tomoshabchilar, Muhammed abi bilan biz tanışık bir 30 yıl. İsimde o birinchi ruxsat berganiga mana bu sahnadan chiqish yasar ve Tatar tilinde biz institutda o'qiganda, Shevkin institutunda o tanışıp biz söylashib ko'ngillarcha ruxsat bergan edi. Ondan Plikanov institutunda isimde onda Roza Habibullinada bor eshitildi. Plikanov institutunda 30 yıllık o'tkazgan konsert. Ул миңа бик жылы сұраған ие, онан әзірек ақшада төледі. Мен бүтінлей ғұмыр бойы ақшасыз эшләдем. Бірақ Нәзиф апа отыра. Ул Шишковның портреті деген Вячеслав Яковлевич Шишковның портретін мен сөйлеген ем экзаменда сәхнә хәрәкәтендә. Ул тәрҗемә иткән Нәзиф апа. Шушы хикәяне 7 минутлыкны сөйләгән ем ул вакытта яравынса. Muhammed abi bir kişilikli kişiyi, onday kişiler azayı sirek uçuruyor. Biz buradan yoktan etsen, barikadlı da çıkan türlü demonstrasyaya, bigrek de kızık ona Marat ile, Marat bilen birge çıkan Pushkinskiga, bir 15 yıllık, sonra 8 yıllık. Birge çıkan onda bir kızık indi. Orası yeri Pushkinski maydanda bizning mında plakatlar yazım Tatar tilin ikinci til, devlet tilin işlerge degenday formada biz çıkıp duraydı. Onu nişirinde işleteler bizning devlette biz ikinci til işletip bulmaydı. Şulay turib bik ko'p yillar mana so'nggi topqir biz uchrashgan 25 dekabrda Nardugan kunida tege yilda da bo'ldi Nardugan 3-yilda da bo'lgan
көже болып, Мұхаммед абай білен алып барай, тарихны яқшы білейі, татар халқында, орысында бүтінісін білей, бик башлы кішейі. Шулай тұрып, мына бик көп жылы еске алып, мен ол уақытта есімді өзлері біраз емілі, мен айтып қойдым енді, мен кішілерді сезем, күртіктен тазалығын деп ойладым да, онан айтып қойдым енді. Тағы бір халін айтым әлі. Мына Мұхаммед абай бұл трагедия. 1962 жылына туған екен ұлы. Мен де шол жылына туған ем. Уларны өлтірділер екен деп айтып қойған ем. Ол менің есте қалған. Түнне қайтып келгенде ұлын қайнап өлтірген нәрестен деп, мына шындай форма мен ешіткен ем. Шулай тұрып қысқасы шында мен бүтінісі білгілі кішілер ме, башыл кішілер ме айталар. Әне әті кішіге біреу кеуалтмасқа өзінің ұлларын, қызларын ертерек кетмесінлер бұл тұрмыштан. Әм шулай ұл кішілерге еуалтмасқа өзінің әтелерін. Менің шушындай формада бір тығызлық бар. Әтейім өліп кеткен ярты ел қалған мен атуарға. Суғыш бітірге қалған 16 күннен соң яраланып, мойын омыртқасына пулелеккен де яраланып паралич соғып, 16 күн, 16 ел яшаған 6 ай қалған мен атуарға өліп кеткен. Әті мені көрмеген, әнейімді 5 яшқа юғалтты менде, суға баты болды. Оның көзі, бір көзі болмаған екен. Суғышқа 15